Berangkat berkipat ki benta jangkari India. Prime Minister Narendra Modi mata kasngi. Ula play pat ba iki monorem da kamenta ki Ekalavya Model School. Ban na kamta ka Mount Harshan Block la play ha ke jalan ka blang po Second House Merang ha ke bawa Shakil Rajri MLA jang Mount Harshan ula play ya monorem. Ha ke ni jing play ya monorem na dalang ka DC jang Eastern West Castle District ADC Bobu Bonus Menteri jang Himanong Klau Sodar jang Sang Molongrem ki sodar ni ke than kensi bat kamjuru ki wepat ki riupai ba. Ke Ekalavya Middle School jang Mount Harshan Block antai ha ke Sang Molongren ke jaka ka bide jang Himanong Klau kabrana ka road ke surak ka banai na kensi senong stan. Hablan jongo ya kan ke jaka la ya thu ba kan ke jaka ka ban he komba khat phra akar antai ya kan ke school ha ke jinglot ka ba saufu phra klor tingka ban nak benda bantai ya kan ke school le thu ke borsnong ba on pom ru ya ke ding se ke ban ka te ke jaka tamba ya kan ke jing pom ding la yo jing ben na ka trat forest jonga sarkar jilla ya kan ke school antai da ka manitku ka bedi ka trat sarkar jong ka jilla Manipur ha ka bo officer jong ka manitku le thu maka di school ondon ru ke jagai lakai football nani kaman football ba kamjur ke basketball court kandon ru ki hostel na kaman ki samna chinrang bat kan thai hama kan hakani ka jalang na kalang ka DC jog Eastern West Castle District kami teli chandra kalong mekani school ka de kabla mang da ka sarkar India na kamta ki khna ke baduk ke basuk bat ki patba ke di baniyo ke jing moto ka bakhrao lengba jog ni ka school ba Shakil Rajri lapan pau ko jing sokmen ba hakini ke banai ke bradat wala ra don kato kani kijing akabde ba kani ka school rai manta lala ban pli yu maunong rem bakan long gajerap ka bakhrau na kamta ki pat ba nong sosnong jong ka Mount Harshan bar kam juru ki pat ki benta jong ka jalla Meghalaya NES ka National Educational Society of Tribal Affairs kala asalnya ni api napo Meghalaya do ndai tu li jaga benta kani school di kawai arteri kolong hapo kani district Eastern West District and kawai kolong hapo Merang Block hapo Marshan Block Promotion block ya operasional Molongren. Jadi kan ini lah sanction hadu sabu pra keluar tengah. Jadi masih kotai kerja di building badan toko, balong bunga away ke school building, ke boys hostel, ke girls hostel. Jadi indon rupi ini di pakar for teaching staff and non-teaching staff also, and for warden staff quarter also for both boys hostel and girls hostel. Kami ka hanya for school laban lagi ka capacity ka don hadu saus pak promote student kemudian aspak sa promote kuntai aspak promote sendrang ke bag hanya school ro ki kam don gun jai ti jing kai kun ki ka don ka hanya grau hanya po kompau la don lang kun ka football ground kau di volleyball court, di basketball court, archery court, and hingga archery club also. Ikan yo jumpai kamu dan I mean above the study also. Isu batai ni kot kumal ada batai mam DC kalau menjui. Hanya for school kalau Biang benar sedang mungkin di plumbing facilities, di firefighting facilities, di electrical works, di facilities, di dedicated transformer, di generator, berapa sobat. Ini nak kalian juga menipu nila target benda pokok berapa nih? Nak tahu mungkin kamu dah support nih gajinya rap, ini gajinya trailang. Cuma kok ini di nak ibaro nak stakeholder ni government official bat kamtam na di member national baru di national dan kami Ministry of Tribal Affairs. The purpose of this school is just not to provide the supporting environment for the academic purpose. The school provides the platform where our children can also nurture their talents. It is here the purpose of the school is to provide you the opportunities, to provide community the opportunity to cultivate their talent in the field, in the sector of sports, culture, etc. We have seen across the country, several districts have been identified
And the aim of this program was to provide quality education to the children in the remote region. And we have today gathered here to celebrate this occasion, that in Motadrashan block also will be having our own Eklavya model residential school. And it is a matter of pride that within a span of 2 months, we could inaugurate 2 Eklavya model residential schools in our district. For that, I would like to congratulate the entire community, all our education department, team from Mamitco, and most importantly, our Honorable Sir, because Sir, it's under your leadership, under your guidance, that today we are seeing all these projects getting inaugurated. Suatu insan program. Ada kecukupan kebakrau dan kesejam. Ya kaba ayo bagi dapat kalang ni. Ya kaba iyo ya kaba nipu mau nongrem nak untakan ke school. Makan mau kini lihat tenai. Adon mentalai sau benai. Ya kaba nakapor nadu pakawan ke projek. Kidon lihat ki jintut hangni hantai. Jadi nakapor kalian kerjanya di DC beril di Ukraine nakapor nama apa? Ada ni kata kacing anglut mengalakwa pala di ketika sekolah bahkan sedang no. Nanti ngadap dah kecil kemen walah paling kicing itu pun. Nanti dengan setiap pemerintahan iyo ia kapal ibu perlu di rumah mengurangi. Beli bangsa orang bangadan ni kata kacing anglut kecing terang kemengalakwa pala baik ketika sekolah mengalakwa mengani bahkan jeng no. Bahkan no functional no nomor lada tip bahkan ni ke school ketika Eklavya model residential school ketika school nak kebenta kena ST kamtam bahkan dia nak kamta katahan nak kendong juni yang nak kamta kena kiba melah kiba yang buat part school lalu bersih by school ke bahaya berka facilities bagi ayat ke school lah kalau maka educational facilities lah kalau maka sports lah kalau kan benta facilities ki akan ke jonggat ke school kalau along akan kan di school tiba mau tidak baik di school tiba rem facilities prepare kita dekat ke school tu pada mi keju facilities dekat ike ba kampung san kalau ke school nak kam tak itu pik nak dibeduk nomor ba ketika school keba musim ya kalau ke fees sudah sih tak berdon kindian sudah di nambut pas kata kalau berdon hendai kat pun jikut jangan bakam don fees kam don diladang diperkat bakata ke school lada kelayeng hante pos nom molong ran kalau ke jingyo nong nak kebenta kita kikun nak kesenong katau kikun samla kituni kibyo nong nak ke school nomor balik kalau ke school ke ba IP ke tak jingkai ke papakan ke IP ke tak jingkai ke bebit ke babiang ke baharenkan bagi school ke belakio lada pipek ke masor lada pipek ke musabah